cara cacing pito sih. Ano sih nga pipis? Iya jangan kalau duren. Ano kada ngali duren memang gani. Yan sing apa pipis? Duren to pato cara ngali dudak keren apa? Jag gaya duren nak cek cacingan apa nenenan. Bos sangkol kadik kanyal nganti nya. Kaang ka tegal-tegaleng lalian duren. Bro, punya duren liu. Tapi jag membuah sing ado. Kekengkenang men nejag nak cek cacingan aja nenenan. Ada nyangkol kanyal. Wis nyabak na duren. Hijau na kalian duren nenenan. Kada mo sa along ali dudak keren. Mad nyangkol jani gandong jani. Aduh, jag mana sensahan nenenan tadi nak carek sa. Jag ngalami menu hijau kaden. Jangan tanang dogam-dogan memene kenarisan. Kung tanane rengawango kali kepene. Nang malang yo magandong yo. Ini sih punya duren men sing ada buah hijau ada buah ho. Jak tadi yo punyane gok. Durana ate tepuk. Jak punyane macangel lebihan teh nongcrek. Tuh. Duren mulai hijau ada buah. Ada kan buah ho nenenan. Jak celang do kan matane nepukeun duren. Hijau ada buah. Punya duren celik. Kulo-kulo kok timpal nenenan. Aduh, mad nyangkol, meganong, masungai. Kakak saja oh, mata ini celangan ken aku cara semal adi nenenan ngadak duren. Punyane tepukina badak kok. Lebihan ken semal. Nah, sabar. Kengkenan di paling marah meneh to. Ida nyabak bin orang nah penekan orang mau ada buah Sing ada buah. mun begitu jang ini sengap orang ada buah duren kan buah duren sing ada dok oh kan one buah duren sing jek celang dok kan mata nih sing ada kok nenenan buah duren nih hijau nih ada duren masan duren sing ini di Bangli cek paling ada duren sing ada yang di Bleleng ada duren jani itu nama sano jani ada duren tapi insting nak cerik totonan sing ngidang bohong itu lalu bisa ada durennya cek pasti selalu ada yang nak cerik tuh lalu kalau diisi duren mekilat duren celik ke kene punyanya pengisi buah Lengan ada duren. tuh si duren tapi punyanya lengan cek aduh cek cara subata aja nih wayang kebungot cek awaknya cenek ke kini kalau cek mekelentang kalau dan kalau nih ya nggak kini nang alusin macam bakat dari nak tuon bukan pemukuban benda setiban jani dari nengok pusing dinonyen kadenenan ngalah waris sesa oh lebih kentlong jam ini ngunapen duren punya no sing misi buah ho masih pengunape no ne pengadu hijau ne mungkin kerado buah duren no nenenan nak cerek sing tadi duren aja cek bengal ketene dari nak cerek meu kana lekad di bakso di banjak nih dari lekad sang aja wayang mekot nenenan otak Duren jadinya ini nawang senang di musim duren jadi setong karo cuma nabusek duren masih ngadu berdoa selemain ngalir lungan duren kelungan duren baru aja ngato buah ho pangunapen no jak kan ya nih buah apa ini nih anak tiang ini panah tiangnya paling nage duren tiang kenyal negan kenyal ngano pak kurenan tiangnya ngidam cuma pak lagi duren bo pak pengnawang pak uling semangan dia ngali duren kemumai sing mah nyeluk sok tegalana bapak iya bapak kurenan bapaknya nang bu gede bu tua bu ngerti ne panah kekini nenenan aku ngerti yang nenenan nage duren uling semangan masa bapak tega ngerebutin duren tiangnya jadi masa bapak tega apa kurenan tiangnya dua belingannya mudahan kento ke panak bapak masa panak bapak tega bapak sing teng rasang lah kurenan anak ngidam apa pak tiang nak sing ten ngidam tiang nak sing ten beling makanya tiang masa bodoh nyak ngidam nyak enggan ini lah nabun awal lagi nih amune cenek nih toh paling lagi duren anak
makan ane wa duren dogen nenan cara semal. Sing potongane dah ceng kan cara semal lagi gini Nah, dogen pantas cara semal kok Bang Pak. ke durene kudu ya Pak nih. Panak tiange. Jak bapak jak aduh Pak tiang ideken bapak Pak. Bang durene panak tiange doh. Pedalam ke kita apa nyelame. Nyelame lagi duren tiang dulu. Ali duren semang hidang duren. Nanti yang melipis yang ngelak. Pak, kene nak Pak nak bang di tengah-tengah nak Pak nah. Jani durene nenenan panak tiange Bang. Jani kuranan bapaknya aliange duren duda keren. Jangan tuh Pak. Di bapak ngusung ngomong ke kita. Nah, engkau kan bapak ini. Pak. Iya kan ini Pak, duren kan. Pak, sing juk itu maksud tiange Pak. Aduh, orang kali dada kuren. Sing juk itu maksud tiange Pak. Mungkin kuranan bapaknya ngidamang duren dodonan, tapi anak alasane duren pasti duda keren dodonan ngidamang Pak. Yang ngerti kan lo itu, masa ada nak lo ngidamang duren pasti duda keren tuh Pak. Kagio Pak. Jak yakin tuh Pak. Aliang duda keren. Tiang duda keren bikin tuh. Ya. Kengkem bapak ini ngegas nih uling tuninin lagi duren dogenan meh. Yang begitu yang malonan ini tuh uang durennya. Yang uling buang jambu ini, limang jambu ini, neta keren banget yang ada. Yang uling ipis aja ngalih duren, uling ipuan be kurang yang idam. Nah, engkem bapak ngegas nih. Engkem nih. Menjadi yang lain Bola nih, dia bola ternyata bola malah putih Aduh, bola nih. Aduh, bola produsen. ayalan tiangnya nak duren Pak. Padahal ya kadang duren uling ibu. Kali ulungan duren. Bola bukan duren ini bola. Kene Bisa saya Pak. bedain apa? Ternyata kene ya Pak. Oh, yang terbawa ayalan. Bola kadang duren. Cewek jegek, cewek bocor kadang cewek jegek. Aduh. Main kene unuknya ke kengkenang jan ini Pak. Kalau bola ben misi wek ben bulan. Menyeng lah kain dengan tukang bola nih ngaku malu nyen. Ada tiangnya bawa main bola. Pasti nih. Pasti ibu Pasti Lixen gue Beton. Video sana wawu antar hiburan ke mantan. Elingang, dukung channel Tiang Pican Merto. Like, komen, share dan subscribe nih. Ayalan terlalu tinggi. Bola dikirain duren. Makanya jangan terbawa hayalan. Ampuro semeton. Om sandi. Duren udah keren. Aduh, kini nasi beo Pak oh. Jelek saja. Kurenan hidang duren, uling semangat kalau hujan, kali duren sing man. Oh, mentiang patuh Pak. Legan panak, ngandong panak, nyangkol panak, nyebak nage duren. Ensing manduren sing kango Pak, anak metekang duren tiap hari. Oh, bu panak tiangnya terus nagis duren dogan jak cara semal dah dan rojen nang cara semal kan Iya, Pak. apa cara semal bapak? Patuh cara semal kok.